Itabaya icioro na ciohetwo mitwe itiohetwo o uguo tuhu. Atumia na athuri aya aria ni aruti a wira bengi ya Barclays mena ndumiriri marenda gukinyia. Ndumiriri ya murimu wa kansa ya nyondo na ati kansa ino ingimenyekana tene ni murimu ungihonwo. Ni ndumiriri mutumia ti Doris Mayoli amiwe o wega thutha wa kunyitikana na kansa ya nyondo kuri mwaka wa 2015. Nilipata lump kwa matiti. Sasa nilikuwa nafikiria labda ni kitu itaisha yenye bila kufanya chochote. Nikakaa miezi 2 bado ilikuwa hapo, ndio nikaenda nikaona daktari. Irigitari ya naihenya ria chemotherapy o hamwe na guthinjwo ikimuhonokeria nyondo yake, no ari aikare miaka ingi 5 niguo ugwati wa kansa wehere mwili-ini wake kaimana. Kuna wakati mwingine sikuweza kujisaidia, niko chini kabisa, hata kutoka kwa kitanda kutembea ni ngumu. Igutha riu ni riatumire ambiririe gikundi kioikaine ta twa kutukuza kiria kihanganagia na kurihira arwaru a kansa urigitani wao mathibitari-ini matiganite guku hari mwaka gikiguna arwaru 60 oroho kumahe motaro. Na kitu kingine, wakati huo sikujua mtu yeyote amepitia kansa na kasurvive, kwa vile watu hawakuwa wanaongea. Ndio mimi nikasema lazima niongee ndio watu wajue hata ukiwa na kansa unaweza pona. Fururini wa Kenya kuratwika ati atumia aingĩ matikumetie guthiaga kaingĩ kurorwo nyondo guku aria mathie mathibitari-ini gicunjĩ gĩa gatagati ka 78 harĩ 100 makoragwo na gikiro gĩa stage 3 kana 4 ya kansa. Mali nyingi hakuna hiyo information, kwa hivyo watu wanaenda tu, alafu labda siku ile unaanza kusikia uchungu ndio unafikiria wacha niende nione daktari nijue hii ni nini. Wanawake wengi huwa wako na hofu kwa sababu wanaogopa kuwa wakiambiwa wakija hospitali wataelezewa kuwa wako na kansa, yani saratani, na wako na hofu na uoga kwa sababu ya matibabu. Wameona labda wenzao wakitibiwa na hawajapata nafuu ama wameaga dunia. Tu andu aingi maigareke ndithikiririe kana undu ucio ni uguthira, ringi ni uimbe we naguo thiini wa nyondo kana handu hangi thiini wa mwiri. Riu mundu aiga ethikiririe tondu ndaraigua ruo, agikaia guthie thibitari, murimu ucio ugakorwo ni uthiete na mbere muno thiini wa mwiri. Madagitari makihinyiriria ati mutumia ukinyitie miaka 25 no kinyagia thiage kurorwo nyondo rita rimwe mwaka, na kiorio kinyitie miaka 40 guthie na iguru hamwe na kurorwo akahurwo bica ya githuri rita rimwe hario miaka 2 na ngeigwa ikindi nyondo-ini yake ndakahuthiririe kuona dagitari. Ukweli wa mambo ni kuwa 9 out of 10 lumps hazikuangi kansa, lakini unajua sisi kama wamama tunashtuka sana ukipata lump, mtu anaogopa, anasema sitaki kwenda hospitali, sitaki kujua. Anyiti itemi hari kurua na murimu uyu ningi magikaira thirikari ithie na mbere na kugathika mitaratara ya kuruta urigitani mubashirire, kuona ati murimu uyu uthiete na mbere na kuhukia families. Tugikinya hado tafururi tugihota put in place kidu gitagwo universal health care, where it doesn't matter whether we mutogu kana we nduri mutogu, no access medical services todo hari system ikiretwo. O muthenya kuratwika andu matanyiheire 70 ni marakua kumana na kansa, muigana ucio ugikirwo hari ikuo 28,000 o mwaka. Kansa ya nyondo igitwika niyo ya mbere hari kuraga atumia. Kuringana na marigitari, uhotani munene hari murimu wa kansa ya nyondo ukumana na atumia kuyukia mutugo wa kuroragwo nyondo ciao o mwaka. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Monica Kagoni.